Jose David Abila kawechigi kibini nyalulu wa chirka chiela kaukalo kanyende bui magwa maguturu manendo Kala TV live Facebook X at Kala TV kata YouTube and Kala TV Kenya. Machigene wacha kuda county nenda Bungoma kamodo ne yuaruk ne mwochi kindiro were ariyo kajolaro gambut mabende korochuo mayora wera machira majagine prariyo kuda chiela manendo manyinge Daniel Onego wadigi manyinge Joshua Kanyendo me otho tikli kalore kuda min mare oyango ne yuaruk ne mwochi kindiro were ariyo gweko kailaro gambuta kalore kuda koth mabende chwe gwenge makono endo kendo ne gitemo yuare maotegi kaito bange koro rawera majagine prariyo kuda chiela endo ne uduogo kaumano rekoda pala kendo chunya wadgi majegne prariyo koda ngwen maunego kagi kinde nindi osende kinde manondo bende pod medo dhi nyime. I am addressing the Minister for Health, the Minister Duale, that those stories is talking about fraud in the ministry, he should steer away from that because teachers don't want to hear about fraud, they want turudi na hapa hivi. Tunarudi na hapa. Halafu baada ya kupikana hivyo tukawakawanyishamo, mimi nikashika Davis nikamuonyesha njia ya kuenda kwake, nikamsukuma mpaka pale kwa Mandisi. Na huyu naye wengine wakamshika kumpeleka kwake. Saa ya kufanya hivyo nikaona Davis alikuja, bila alikuja si kujua ako na kisu. Bila alikuja alikuwa ameficha kisu. Na vile kufikia Joshua akatoa kisu akamfunga kwa kichwa, kwa shingo na kwa moyo, kwa tumbo. Tukamwambia usimkuze. Joshua akasimama tu, Davis akatokea. Akaanza kumtandika ngumi za kifua. Huyu amesimama tu anamwambia ndugu yangu, mimi sina ubaya na wewe. Ningekuwa na shida na wewe, singekulipia bill Nairobi Hospital, utoke huko nikulete nyumbani. Sina maneno na wewe na siwezi pigana na wewe. Davis akanimwambia umejifanya sana, wewe ndio uko na mali sana kwa hii boma. Jamii inataka kukosa mwelekeo. Kwa hivyo kwa wito huu nataka niombe viongozi wa makanisa, niombe viongozi wale ambao tunaweza ita retirees, niombe wale wote ambao wanaweza kuwa katika jamii kama walimu, waje tusimame pamoja na sisi watawala, na hata miongoni mwa wale vijana kuna wale ambao wako na wazia mzuri sana kwa wengine, ya kuwa tuwe na ushirikiano ule ambao utaweza kuleta jamii pamoja. Ekindini di machendo magapur kaachiel koda iko puothe mar mondo mi oganda okom dhi nyime. Tende kaunti onogo Mabusia ka otenle koda gavana ma Kone endo Laktar Paul Otuoma ochako chenro nendo mar chiwo kothe ne jopur e gwenge ma Kone endo mar mondo mi gine kaka ginyalo bero chenro mag pur endo mar bando. Kalore koda jatend migawo mochung' ne pur gi pith e tend kaunti Mabusia manindo migosi Elijah Mwaro yango ni koro chenro machalo kamane dhi chwale wuots duto maromo 35 kendo gigeto kanyindo jopur maromo gana 70 mar mondo mi ochiw konegi kothe machalo kamano ka jopur mabende yudo kodhi onogo pako malich mokalo tend kaunti onogo ka giyango ni manindo koro dhi jiwo chenro geko mag pur. Unaenda wapi mama? Nishike chini na gavana sawa sawa, pole pole. Sasa hivi ni kubaya. Unajua shida makosa yamefanya wakati ameenda. Hiyo si hiyo yetu hii. Angerudi kukampenia kubaya. Kuda kumanya ngwewe obiyorie. Wewe ndi chinga. Paka kumanya. Sasa pesa. Na tumesema tujaribu kusaidia watu wetu na mbegu. Najua mbolea wengi pia mmeregister. Na hapa butu la mbolea ilikuwa haijafika, lakini maambiwa iko jiani. Maana ya serikali kufanya hivi vitu yote ni kujaribu kutoa watu wetu kwa njaa. Ya pili pia ni kutoa watu wetu kwa umaskini. Ya tatu ni kusaidia watu wetu kupata mapato. Sasa tunafanya smart agriculture. Pale ulikuwa unapata gunia 2, tunataka upate gunia 5.
Pale ulikuwa unapata gunia 5, tunataka upate gunia 20. Sasa tukule ile yako 2 ulikuwa unakula, alafu baki na 15 ya kuuza. Tuko na mradi na lengo letu ni kuongeza mazao na uzalishaji na kuweka usalama wa hali ya chakula Busia. Kama mnavyoelewa, ukulima ndio nguzo ya mgongo ya Kenya na Busia hapa, na tuko na program ile ya kufufua uchumi wa Busia katika kila ward ambazo ni 35. Chini ya Mheshimiwa Otuoma tumehakikisha kwamba tunafanya testing ya udongo wetu ili tujue ni aina gani ya rutuba inahitajika. Tunapopata ile mbolea subsidized fertilizer, inakuwa ni rahisi kujua ni pembejeo gani zitawekwa katika sehemu gani ya kaunti yetu ya Busia. Pia tuko na programu ya kulimia wakulima kwa hali ya bei ambayo inaweza kuwa nafuu, shilingi 2,500 badala ya shilingi 6,000 kama wale wa binafsi wanaolimia wakulima. Na sasa hivi pia tumenunua mbegu ambazo ni certified seeds from Kenya Seeds za kupeana wakulima wetu, kwa sababu tunaamini na sayansi inaonyesha kwamba tunapopata mbegu sawa na tunapopata ile hali sawa ya ukulima, tutazalisha mazao yetu na itaongezeka. We are targeting over 70,000 farmers in the first phase across all the wards in the county. Yes. Nimesema asante kwa Mheshimiwa Otuoma kukuletea mbegu tupande kwa huu mula. Nimesema asante sana, aendelee na hii kazi yake, najua ataendelea mbele. Shukuru sana vile ametoa hii mbegu, itanisaidia kwa sababu niko na shamba na mbegu bado nilikosa kupata. Nimeshukuru sana Mheshimiwa, aendelee tu na hii kazi yake, najue tuko na yeye 2027. Na shukuru siku ya leo vile nilisikia akitangaza kwamba nikuje msaada wa mahindi mahali hapa, hata nimeraukia kwa shamba ndio nikakuja. Sasa nikipata hii mahindi nitashukuru, kwa sababu hii mahindi ya hybrid unapoipanda wewe naleta mavuno kuliko ile kienyeji. Na neno lingine ni mahindi inaliwa na kila mwanadamu ulimwengu, na mahindi inapendwa na kila kitu ulimwengu, hata mandege wanapenda mahindi, ng'ombe wanapenda mahindi na mifugo yote. Kwa hiyo nasema sana Jopuonj mawuok e counties weko mag Bungoma kaachiel kod Busia kod buogo mar biro bago ng'anyo kaluwore kanyiero kod okumba mar thieth mar SHA nyaka gi kinde niendi giwacho ni ok ti e yor nendo makare. Ka gitwak kod jofwambo giyango ni ute thieth mamoko kuomgi osebedo ka moloe osebedi ka kore duoko gi pacho kaluwore kod okumba makamano, ka koro gijiwo piny owacho ka okale migawo mar thieth mar mondo miyo yiene ni okumba makamano koro tiyo nono, to gibiro bolo pangla gigi mag tich kendo gichako bago ng'anyo ka giyango ni ngimagi owinjo bedi ni koro ideo. I am addressing the Minister for Health, the Minister Duale, that those stories is talking about fraud in the ministry, he should steer away from that, because teachers don't want to hear about fraud, they want to get services in the hospitals. So these frustrations must stop. I'm aware some of the hospitals which have threatened to close down services for teachers in the next 1 week because they have not received any money from SHA to be able to enable them to carry out the facilities. The packages given are not as outlined in the component given in the MOU. The package given for maternity in the MOU is 300,000. In this hospital, we have realized, we have been informed and received it with dismay that is only 30,000. In the event of cesarean birth and other complications, the patient is forced to top up and give more money. And yet teachers do not have money. We have been assured of a comprehensive insurance. Packages ambazo wamepea outpatient ni kidogo. Kwa mfano wamepeana package kama 75,000 na haziwezi chukua mwaka mzima. Mwalimu akikuja na familia yake unapata ya kwamba zinakuwa depleted within maybe a half a year. Na hiyo inaweka walimu wetu katika hali ngumu. Kama SHA imeshindwa, we are demanding Minet erudi. Even the hospitals are complaining. Tangu mambo ya SHA yaanze paka saa hizi
no cent has been sent to the hospital concerning mambo ya walimu. Sasa walimu tunataka tuwapatie 1 week. Watuambie ukweli ya mambo ya SHA. If the government wants teachers to die, watueleze saizi. Komachielo ni bang' duol modiero kar kende mochung'ne tawo yiero kaachiel kod yango kiwe pacho kende IBC yango ne gidwaro kwan mag omenda mar shillings bilion 63 mar mondo mi korka gibigi ta yiero ma higa manyien yo nendo makare. Jaod bura nendo Makui Kibwezi West Mwengi Mutuse okwero malich mokalo omenda machalo kamano endo ka otwak e nyim komiti mabende nono kaka weche mag yiero inyalo ta. Owacho ni omenda mar shillings bilion 63 thoth malich mokalo kendo IBC owinjo bende duoko omenda makamano endo tin kata manyo yore mamoko mabende koro omenda matin mano inyalo taguro yiero ma oyango ni nyalore kendo gisefwenyo kuonde ma koro aber ka idino mar mondo mi omenda mathoth malich kamano endo kik tigodo. IBC are asking for a budget of 63 billion. In our wisdom, we think it is too high and that the elections can be done at a lower cost. We have identified areas where we think we can cut. We wanted to hear the view of Treasury about this. Jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki owuok oko kendo rankore koda jotelo maseyo piny owacho margi ma oyango ni ok ne ber magisechwalo nyaka ne yiergi e higa nendo mar 2022 ka otwak e masawa mar piny Kenya. Kindiki kaachiel kod Alange oseyo jotelo makamago to moloyo Rigathi Gachagua magiyango ni onge koda mbi e gwenge makono endo kendo yiero madundo mosebagi ma UDA osebedo ka yudo e loch nyiso kaka koro UDA medo bedo koda mbi kendo jotelo makoro dwaro mar mondo mi orakre kodgi to moloyo Rigathi Gachagua ok bi nyalogi. Niseme nisiseme, Meru hoi, Meru hoi, Meru hoi, Meru hoi, Meru hoi. Kaka William Ruto running mate wake Kithure Kindiki 2027 tunajua ya kwamba 2032 rais wa kwanza Meru ni Profesa Kithure na hakuna shortcut. Lakini siku ile walikuwa na kirauni, hatukuwaona Gakoromone, hatukuwaona hospitali ya Meru, hawakushughulikia Nithi Bridge, hawakuleta barabara, hawakuleta stima. Saa ile wamefukuzwa kwa kiti kwa sababu ya shida zao na kutojua kumanage kazi yao. Saa hii wanaleta kisirani hapa, ati wanatuambia tutoke kwa serikali, ati wanakuja hapa na mambo ya one term. Na siku ile walikuwa kwa crown, hawakutusaidia. Saa hii wakati tumefika kwa serikali, ati wametuambia tutoke. Mtakubali? Mimi nataka tuseme Yiena mar mondo mi wakaw yweyo machuok e kidieny endi mar dier odiochieng' waduogo bang' kinde manok mano endo med mana kete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi.
Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo machon en ogai mar jong'ad buche pacho kende jang'ad bura manosedhi rutaya David Kinani Maraga okwayo rowere pacho kende mangima mar mondo mi giwuog oko kendo kindikre kaka joluto ombulu ka oyango ni kwan mag rowere mathoth ema koro biro yango otend piny Kenya kaachiel kod kombego eko mamoko e thur kaendi ka otwak e boma nindo mamolo e kaunti ma Nakuru kinde chendo mage eko mag luorore gwenge mopogore opogore mar mondo mi ojiw oganda ndikre kaka joluto ombulu. Owacho ni achiedh nari mathoth osebedo ka okwako piny Kenya to rowere mantiere koda kwan mag ombulu mathoth kuom marindo giyie gi ndikre mar mondo mi achiedh nari ma kamago ne kaka inyalo rakruok godo ka okalo yiero jotelo makare. Wakati ni sasa, na kama si sasa ni sasa hivi. Aliyekuwa Jaji Mkuu David Maraga, tumekuja hapa kuwasihi mkuwe na kura. Mkuwe na kura, yule ambaye hajajiandikisha ajiandikishe awe na kura. Ni wangapi wanataka change Kenya yetu? Ni wangapi wanataka mabadiliko Kenya yetu? Asanteni sana. Mabadiliko hiyo itakuja tu tukipiga kura. Kama hatuna kura, hata kama tunataka change na tusipige kura, itaendelea vile inaendelea. Shida ambayo tuko nayo Kenya, na mimi najua mnaielewa, kila mtu anaielewa. Kenya si nchi masikini. Kenya si nchi masikini. Ila ambayo inasumbua sisi, kitu ambayo kinasumbua sisi ni wizi wa mali ya umma. Wizi wa mali ya umma. Hakuna siku itapita bila ripoti kutoka kwa Auditor General inasema mamilioni fulani yamepotea, mamilioni fulani yanapotea, na hakuna hatua inachukuliwa. Hakuna hatua inachukuliwa. Kitu mimi nataka kufanya, nataka muniunge mkono. Nitakuja nimalize huyo ushenzi mara moja. Sababu hiyo pesa inapitia mikono ya serikali, na wale ambao wanaiba ni wale ambao wako kwa serikali. Nitamaliza hiyo mara moja. Nikimaliza hiyo mtakuwa na madawa hospitalini. Nikimaliza hiyo watoto wenu wataenda shule na mambo, na nyinyi hii biashara mnafanya mjisaidie na matumishi mengine ya nyumbani. Sababu katiba yetu nasema watoto wachukuliwe shule na serikali ilipe. Katiba yetu nasema matibabu itolewe kwa wananchi na serikali ilipwe. Nikiingia huko nitamalizana na mambo ya SHA na nini. Hiyo yote ni ile mipango ya kuibia wananchi mali. Nitamaliza hiyo na SHA.
mtaenda huko, kila mtu utatibiwa bila kulipa chochote, sababu hiyo ile kodi mnalipa inatoshana kuwapatia dawa au hospitali. Jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto gi kinde ni nitiere boma nindo ma Nairobi e kinde moyawo chendo mag dongruok mopogore opogore kaachiel koda singo mag iko mathoth. Ochako kanyendo koda yawo kar thieth nogo manindo ma Mutuini manindo mayudore kar chung' od bura nindo ma Dagoretti South ka otende koda jotelo gi iko mopogore opogore kamoting'o gavana e kaunti nogo manindo Johnson Sakaja kanyagla koda jaod bura ma Lang'ata Felix Odiwuor mong'ere koda nying nindo mar Jalang'o ema bende koro singo kanyendo nigi sire lwedo kendo kwayo oganda e kaunti nogo mar mondo miyo yie obi ochako yiere kendo e tielo machielo. Vijana hoye! Vijana hoye! Nyinyi vijana, mimi nataka kuzungumza na vijana wa Nairobi. Hapa Nairobi tuko na mpango mkubwa ya kupanga ajira ya hawa vijana. Jenga soko, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Nairobi River Generation, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa Digital Jobs, iko nafasi yenu ya ajira. Pale kwa mpango ya kuhakikisha kwamba tuko na export of labor, iko nafasi yenu ya ajira. Wewe kijana, kazi yako ni kujituma. Mambo ni nini? Mambo ni kujituma. Vijana mko tayari? Vijana wa Nairobi mko tayari? Vijana hoye! Seneta wetu wa Nairobi. Oye! Vijana tuko hapo. Rais, asante sana kwa kufika huku. Hii mtani yako saa hii. Hii ni mara ya pili tumetembea hapa na kila wakati ukifika ni maendeleo. Asante sana kwa kazi ambayo unafanya Nairobi. Tunatembea na wewe mpaka dakika ya mwisho. Hawa ni watu tayari wameamua. Nipatie tutamia rais, tutamia rais, tutamia rais. Agi kanyo bende makele agi komarmi weche manyien kidini ndi mar diero odiochieng' watudo sapara e kidinyo nogo mar podho chieng' erokamano kuom ne bedo koda nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en migosi David Abila ka weche gieki bende pod inyalo luwo ka okalo mbui magwa mag tudruok manindo Kala TV Live Facebook X @Kala TV kaachiel kod YouTube Kala TV Kenya. Bed koda odiochieng' makare.